Lijep pozdrav ekipa, čao. Evo, da snimim jedan video ovako kratki, na brzinu. Krenio sam se pakovati, pakujem stvari i selim iz Malmea za Stockholm. Idem u Stockholm iz razloga što našao sam bolje plaćeni posao, lakši i bolje plaćen. To je jedno, a drugo, u Stockholmu imam prijatelja dosta, pa idemo da budemo bliže jedni drugima, a ne da oni moraju dolaziti kod mene u Malme, a kod njih u Stockholm, putovati vikendom i tako gubimo vrijeme. Znači vikend kad ne radimo da odmorimo, da se malo družimo i sve gubimo puno vremena u prevozu samo ili ja kod njih kad idem do Stockholma ili oni kod mene kad idu do Malmea. I tako da moram još nešto malo spakovati u stvari, spakujem to i sutra idem na put, danas je nedjelja, danas neću, sutra ujutro oko 4 idem na put i tako. Idem za Stockholm pa ćemo vidjeti tamo kad se smestim. Malo obiđem, upoznam grad, što ja znam, šta god vas bude zanimalo u vezi Stockholma, općenito možete pisati komentare šta vas zanima pa ću dati odgovor, napraviti sljedeći video i tako. Da, šta reći još? Ne znam, nestrpljiv sam da čekam da preselim u Stockholm, ali tamo mi i prijatelji, društvo, bit će drugačije. Bićemo bliže u svakom slučaju. Da kad ne radimo, kad smo slobodni, da svaki trenutak tak iskoristimo zajedno na roštiljanje, na šta ja znam, da se družimo više i tako. Ništa, eto toliko sada od mene, za sad je to jedan video tako. Kratak sam da objavim da selim iz Malmea za Stockholm i tako. Kad preselim u Stockholm, onda ću vidjeti malo češće da objavljujem video, jer to mi je društvo, prijatelji u Stockholmu su i bit ćemo bliže pa ću vidjeti da češće objavljujem video i šta ja znam, vi lajkajte ili dislike, pretplatite se na kanal, šta ja znam, postavite pitanja šta vas zanima za Stockholm, ne znam, kako doći u Švedsku raditi sa evropskim papirima, morate imati naravno evropsku putovnicu da bi došli raditi u Švedsku. I možete nakon, šta ja znam koliko vremena ovdje u Švedskoj, to ću, ako nekog zanima, da možete podnijeti za njihove papire. Pošto imate evropske papire, možete podnijeti za njihovu trajnu, recimo osobnu kartu. Državljanstvo dobijete nakon normalno 5 godina, ako se ne varam, u Švedskoj, ili su smanjili na 3 godine. Moram to provjeriti, pa ću onda znati više reći, ali što se tiče može se, znači mogu li osobnu, recimo ako imate od Europske unije osobnu ili putovnicu, kad uđete u Švedsku možete zatražiti njihovu osobnu trajnu, znači možete dobiti trajnu osobnu njihovu. Znači to nije putovnica, nije državljanstvo, već osobna da dobijete trajno, znači trajno na 10-20 godina. Tako da, to je ukratko. Recimo, šta da vam još kažem, ne znam kako ću staviti naziv ovog videa, ali svega pomalo pričam, da znate vi koji ste zainteresirani, kome se sviđa Švedska, da su definitivno izglasali da stupa na snagu, da 6 sati na dan će se radi, znači po danu, 6 sati će biti smjena,
a bit ćete plaćeni normalno za 8 sati, to jest 7,5. I tako da imat ćete plaćeno normalno 7,5-8 sati, a vi ćete 6 sati odraditi svaki dan. Znači to sad stupa na snagu, ne znam kojeg datuma, moram provjeriti, ali uglavnom da će se u Švedskoj raditi 6 sati dnevno, a imat ćete punu platu plaćeno za 8 sati. Tako da, eto. Kog zanima za Švedsku, stvarno, šta reći za Švedsku? Švedska, Kanada, dve najbolje zemlje u svijetu što se tiče života, školstva, zdravstva, općenito svega. Ne znam, mene je iznenadilo tu u Švedskoj kad sam vidio kako se ljudi brine o starijima, o nemoćima, stari ljudi, o trećoj generaciji, to jest o trećoj dobi. Te starije ljude, kako se oni brinu, kako paze na njih, kako... I kad sam pričao s ovima nekima kolegama Šveđanima tu, oni kažu da oni tako se odnose prema toj najstarijoj generaciji iz razloga što poštivaju, što svaki čovjek koji živi u Švedskoj, barem oni tako gledaju na taj život, zato i je tako najbolje u Švedskoj i u Kanadi, slične su. Oni gledaju, kak se zove, da je svaki taj čovjek radio i ulagao, punio državni proračun i izgrađivao tu državu da bude danas bolje ovoj generaciji. Onda ova generacija radi, ulaže, bori se da bude sutra bolje, još bolje, još bolje. I tako oni napreduju i zato su Šveđani jedna među najboljim državama u svijetu što se tiče svega. Dobro, neko kaže da je Kanada najbolja u svijetu što se tiče života i rada, ali jako puno ljudi sam čuo da govore i za Skandinaviju, znači Švedska isto. Eto, to je ono ukratko. Za sada lajkajte ili dislike, pretplatite se na moj kanal. Postavite pitanje, ne znam šta vas zanima u vezi Švedske, ali nešto i to je to. Daću vam odgovore u sljedećem videu. Ne znam, dajte neku ideju šta da napravim, kakav video da napravim, o čem da pričam, šta vas zanima. Da napravim video, šta ja znam, o polaganjima za kamion, za koje šta god treba, šta god vas zanima, napišite, eto, pa ću nešto objaviti. Eto, toliko od mene, znači, ne znam, me tiče ovaj video, selidba iz Malmea za Stockholm, pa naziv videa, eto, malo sam pričao i o tom kakvi će biti uvjeti za rad i sve, ako nekog zanima Švedska, da se sve srediti. Ima dosta i naših firme ovdje, znači može se preko naše firme ići ovdje pa raditi za našu firmu koja radi u Švedskoj. Može se na taj način ili kod Šveđana ako se ide u firmu radi tražim da znaš engleski, pošto znam da naši ljudi ne znaju švedski, rijetko ko da je učio švedski. Čovjek da zna engleski, pa da se zna sporazumjeti, da zna razumjeti, ne mora to sad biti perfektno engleski ko maternji da je. Da se znaš sporazumjeti, da se znaš snaći, to je to. Uglavnom naši ljudi ima puno, tako da tu smo uvijek da pomognemo, da objasnimo, nije problem. Ništa, eto toliko ukratko od mene sad ovaj video, a vi eto. Još jednom da ponovim po ne znam koji put. Znači, lajkajte ili dislike, pretplatite se na kanal i ne znam, recite. Dolje u komentarima napišite što želite, kakav video da napravim, o čim da pričam i tako. Da se malo družimo u slobodno vrijeme i eto.
Čujemo se. Pozdrav, čao.